2021 года службе занятости исполняется 30 лет со дня создания. За 30 лет служба пережила и трудные периоды, и легкие периоды. Благодаря сплоченному коллективу службы занятости мы пережили все эти периоды с высокими результатами. Один из сложных периодов был 2020 год. Благодаря слаженному коллективу Центра занятости города Знака мы с ним справились достойно и имеем высокие результаты на сегодняшний день. Біздің енді түп бұрыш болып, бізге енді müracaat еткен кішілерді ішке орналастырып тұра. Олар енді бізге бик ауыр вакытларында ярдәм сұрап келелер. Шуңа күрә енді біз аларны булдырган хәтле ачык йөз белән каршы алып, булган эшләрне тәкъдим итеп, аларны енді ішке урнаштыру ягын карыйбыз. Бүгінгі көндә без эшсез калып бездә теркәлгән гражданнарга ярдәм итәбез. Ул ярдәм дигәндә күз алдына иң беренче чиратта яңа һөнәрләр үзләштерү буенча үз эшләрен ачып эшләп китүчеләргә зур ярдәм күрсәтәбез. Һәм инде алар ачылып актив рәвештә эшли башлагачтан әле без аларга яңа кадрлар сайлап алуда да үз өлешебезне кертәбез. Һәм менә бу программабыз безнең бүгенге көндә кече һәм урта бизнес белән шөгыльләнергә теләүчеләргә зур ярдәм. Главная цель нашей работы – это помочь нашим безработным найти работу и найти свое место в нашем обществе, чтобы они чувствовали себя нужными. Мы большую помощь оказываем лицам, которые находятся в особо тяжелом положении. К ним относятся у нас одинокие родители, многодетные, инвалиды, граждане, освобожденные из мест лишения свободы и выпускники учебных заведений. В том числе мы также трудоустраиваем наших школьников от 14 до 18 лет в период летних каникул.